Hii ni Weru TV. Ambere ankiathi chako na ngucukire nkatho cia mwanya muno nontu bwakona kanya kwatana batu Nteto cia Weru Thaa mwanja cia tariki 24 mweri jwa 8 mwaka wa 2023 mbitwa WINNIE wa Kinyero. Tukiambirire ni ati kumana na mucemanio yura UA ati rais wa nthiguru ya Kenya Ndagitaru William Ruto amwe na atongoria bao wa kaunti ya Meru bari MCA za bunge, senator wa kaunti ya Meru, mubunge wa Mwekro wa kaunti ya Meru amwe na gavana wa kaunti ya Meru nende ora ware MC wa Nkwene Nick Brogo na ishumirite na kwithira akiariria mucemanio yo akiwa mucemanio yo kethira yuetetheria nene atongoria kwithira bakimenya ngwichio amwe na kinya utira kwina ngwataniro wa kaunti ya Meru. Ndiona manto jaja niromba ria kawira mwangaza atwire kuromba bakaranthe no tongeria bwa Meru nonto mwanka thaiji utongeria bwa Meru kwina ndu nyinge mono weta ukiethira MP bakurwa na MCA, MCA bakurwa na gavana bakurwa na MP mwanga gwatwika Meru itena thiri na batito kurusi into bibinge mono na kira gigunkenia na kira oni nkuigwa ng'aneri beno thaiji kankuona kuri into turagaga nonto kaya gweta jathara kanithi bagwatanirite bagetia ndambare amwe bagetia rambare amwe bagetia ndaga chera arantu boragairwa bare amwe na bagetia resources bare amwe batweja Meru urethire MP antweta kuria kioria parliament MP areoria kioria Meru areja kurwa na gavana akamberia kuga natarerwe mbecha cia gavana na MP we ate gutara ciawe oke jotega rutera rwatigania negembe ng'ombe cietu ire karaiki yagwa anto beto bekara bakioragwa lakini ote MP ogwetoria parliament seneta ate gwetoria parliament bareja Meru bakiuga ibaewe iberwe mbeje cia kawira mwangaza ngogere ikorita ende bo bate kwaria parliament na bachokia bagwigento tomba kuromba twe Meru kiathe indamu icio cia rombi iteja ciombe ochoka kiathe imito je yeto ireta kwa metene anto beto ntera imwe cia batwe yeto ingwa bange batwa bagita inyabo anto beto baewe kanya bagurita mite bombe kurita na tochoke kwethi na njira cieto ja cia highway ire bweri gutonya mutindwa ire bweri kwamberia ng'onyi nega kinya mwankaro ire project yau ni erungamire bombe kumeareria kena president ombo tochokeria yo kwa uto batito kwenda into bibinge mono na kwenjera cieto nacio itegwekirwa rami tiare ikorungama ciombe ochokwa na contractor bachoke site ine nondogeta sabu county singe jana kwa waigoro kango gecienderete okeja gutaga bwa Rondoret ngoge gacienderete okeja gweta na Kisumu kwa Raila na no opposition ngoge gacienderete lakini cieto kairongi kankuga anto baba nondo kabetere kubatithwa bero aroro batithanagia roje akurema naru betete kubatithwa mwanki na akuru ingwete KMC akiuma na au akiejete ngoge ene wateta ya muntu ungi ingwete kia MP
akieja atete nguginewe atete mtungi igwete kia senator akieja akinyete ngugiewe nwe governor kawera nuntu nwe ngino bonthe ingwete kinyawe akabekira kibarene kiawe na kana kamami kibarene kia ngina agaturiaga. Abiashara wa kaunti ya Meru baishumirite na kwithira bakiariria bura biashara cio kirete na bura baithirite bakigunika nende kumani na michetho ira yetete ambiro wa kaunti ya Meru ya Kikoska bakiaribo wete bakwithira bagietekirwo kwithira bakiendi ntobio bienine na kinya naraome antu bakwithira bagikinya biashara ine cio. Kagidi gakwina michetho ndene kaunti Meru michetho akaunti cionthe ana michetho mwanya ikithwa igichetho kibieni nebe kithirikari ikonekene kinya onjorithia bantu kiumbe kwithwa bakigunika na michetho iji ni nyuma thirikari kubakanya nyomba cio jithwa citumika kwithwa cithia michetho iji kitumba gwiriritwo ntububu boya sana ki gavana wetu Meru County Kawira Mwangaza nontobwa kukonsinda batu tu private sectors kinya batui kumba kuhost such an event ya Kikoska. Batu turi culture, wellness and fitness turombere wa accommodate that's the 47 counties, and we are really grateful to have even shared the remaining other games ya pool with our other private sector. Nto egitari utomba ku hold ntuko ithato narwe ni ntuko ithato tukwithira biashara egiokira bwega na ninge tuko anticipate ko make more sales twekinyo kinya mwisho twakiumia no nto bakathiria Saturday na toreo hau itogo shokia nkatho no nto kinya itombete kwithira tuko open up our space kire akariba nde Meru na barabonde bakobombete kumenya nande culture, wellness and fitness gukurukira michetho ezi ya Kikoska. Ona kinyage ni baba mwite kaume bagwite Meru County na thiri na kumba kugwata ugeni bwega. Meru ni kuzuri. Meru ni kuzuri. They are welcoming people. Hawana ubaya. Pia hapa kwa culture kutoka jana tuingie wametukaribisha vizuri, vyakula vyao, vinywaji ziko sawa. Tumefurahi na bado tutaendelea kukaa nao. Tumekuja kusema kwamba watu wa Meru ni watu wakarimu, ni watu wanaopenda wageni. Hakuna hata mmoja wetu ambaye tangu tukuja mahali hapa ameporwa ama amechokozwa ama kwa njia yoyote amedhulumiwa. Kuna a lot of greenery, unaenda kila mahali, and then the security iko juu sana, so hata ukitembea unakuwa uko huru kabisa, you feel very comfortable. Na wenyeji pia wanakaribisha watu na upendo. Sasa tunafurahia, hata tunaona hiyo 1 week tunakaa hapa itakuwa kidogo sana, tungeomba tukae zaidi. Ontububu nandi batumenya biashara chetho chigukira kana antu baraba umete all over the country ibagwiritwe sana no ntubo kwithira ibakuthambira na ruji rwa mwanki. Pool yetu ni solar heated, always it's warm. Bakugwirirwa sana kinyozi yetu, bathiria events bakenjwa barabara no mono bageta in our spa, bakathithirwa that therapeutic touch massage, na baraba kuigwa bena mwiri yoyo kwenda rejuvenation bageta bakathithirwa sauna na steam bath, na baria nabo bakuigwa iba kwenda ku relax kidogo. We have a bistro, that is a YC's bistro, tukwithira twina all type of drinks and na irio na hine other facilities. Still barabe na toana nontu kibobe yite atoana twao ibo tuikia rooftop tukathithia skating nontu we do skating. Na kwa mara ya kwanza ina host hizi michezo. Tumefurahia sana katazi ya wafanyakazi ya culture. Maeneo haya maeneo mazuri, ni mahali pa kufutia, ni mahali pa kuweka mawazo ya mtu katika hali ya kucheza. Abazi tunafurahia na kusema kwamba pongezi kwa wale ambao wali invest katika jengo hili la culture.
Huu ndio wakati wake, hii ndio mara yake ya kwanza kuhost michezo ya darts, na tulimuomba ya kwamba in future hata michezo mingine hata kama ni ya Kenya Darts Association awe anaweza kuendeleza ili tueneze mchezo wa darts katika Meru County na Kenya mzima. Nkiripotera Weru TV Mbetambo Muthuri Muriuki. Kathusha mwanya muno kiwe Muthuri Muriuki nontu bwa riboti utugita na mbere ni ati kulingana na riboti irerekeretwo ni abitha wa ũgima bwa mwĩrĩ wa kaunti ya Meru nwe Susan Muthoni ni ati mwanka nindi nkuluki ya makarika mana yana ya Meru ya murimo ya kibaba yombete kwithira yakiandikithwa ntere cia mutwati ariti yagaita karawititha kinambere moritani cibitarine ya mutwati akiwa murimo yo imirimo yerengi. Tukuwa tuki-embrace the idea ya WHO, ala tukuwa twinthe tukirwa we wake up to campaign kana to create awareness on epilepsy by 90% na to increase access to treatment by 80% and reduce conversion ama seizures episodes by 70%. Na mworoto oju wankiama ya mantu megie ũgima bwa mwĩrĩ nthigũrũni teo WHO indi rwangi ũgima bwa mwĩrĩ kaunti ya Meru rutongoretwe ni promoting officer wa mantu megie ũgima bwa mwĩrĩ kaunti ya Meru to Susan Muthoni ibakuthiũrũka bakiũragia antu ibemenyanĩire na mũrimũ ũju ũgwa kĩbaba nontu ũrĩku na mũno mũtwati ikonekanĩte antu nkuruki ya 400 tayari bae na mũrimũ ũju no indi bakimenya ibukubatĩri kwithira bakithingatĩria mantu megie ũgima mwĩrĩ nikenda batungatĩrwo na Ene ya Mutwati sub-county so far kumala tuanjiri awareness twina more than 400 new cases baraba menyekete bena thina ya kibaba niturikite ku form psychosocial supporting group in this sub-county. Twina psychosocial supporting group 13 in the ward ala tutete to form this psychosocial supporting group gukurukira mandaktari betu batu weta ba mashinani county health promotion officers to araba kuwa bakibwithia referrals to the nearest facility. Ontura twina muntu weta community health volunteer na itukuria akari betu ba Meru riria baketha bena thina kinyere batikumenya thina iriku beteke community health volunteer ore ari akwinawe na akamwa usaidizi kana akamwoneria njira ya omba kuthingata murimo kibaba iyo affect kinya mwana muntu munene kana kinyori ko twa yote affect na tukiwa hospitali cietu cia Igembe North nene ya Mutwati sub-county hospital kada twina clinic ya gutreat mirimo ya kibaba no timurimo tritwana na ndawa na kinya lare na dera na kaelo ketha kwina clinic yu kethikirani arandu baketa kuona utungata wala baketa wena thina yu. Muthoni ariuga ati murimo wa kibaba utiejanagia na mantu omegie urogi kana mantu mangi marantu bathoganagia no indi murimo wa tauronge na no batiri kwithirwo kithingatirwa mantu megie ũgima mwĩrĩ na ukathina mbeno tungatirwa na muntu akabwa buru. What we are saying as a medical fraternity ni ati murimo wa kibaba is a chronic disorder ile wa affecting brain na mtu wonde no etweka affected both mwana monini kana monene mwekoro na akoro bande batweka affected either due to brain injuries with the main cause na turibugarira mtu kona ena sense yucho kara kegoyaga ibwaga ka modify to the nearest facility nunto facility cietu ciena ndawa cia utility murimo wa kibaba itoshokeria MOH wetu nkatho na department ile kundilo na mantu yani ntoba ku sensitize mantu ya epilepsy andi na manyuma ya itari kai nyuma ya mwaka yumo kana myaka ile department yetu ya erothe ukulukira stakeholders bakethura baikurwa kuma Mutwati Igembe North Peter Class Chabari. Atongeria ba kanisa kuma mbere South County ne yembu amuna kariba taririti nende wega bwa atongeria kwithira bekinya Nteto no tetheria maskuru amuna kanisa kumania na umobura bwithirite bweko yirwa ntere obarite kimambura yara yarombire kwithia kibwithika kanisene ya St Joseph ya kuthilikiria waki. Ni wega nitunyitanirite na mathukuru nundu cukuru na kanitha ni kindu kimwe na niturenda mashukuru mathie mamenyereretwe tariu kwina yura irie no ndinagia na irio cia kwigana ndoroko na ndengu nitacironekire nicio nyingi icio twendagia nevinya nundu wa kuriva fishi
Riu ciana no nginya irevero vici wa gwetu wandu aciari mici magitigwo matena kindu mbembe itinakura wanongetuiria mundu uria ungikorwo arakethire mbembe nyingi muno ni gakunia kamwe. Hiyo ni kidogo sana. Kangiruta wira uriku kau ni gakuriwa mithenya minini gakithira. Koguo thirikari ingigia na mubango eke ona utethia ingitethia ni gutethia icunjĩ imwe ta ici cia guku gwetu ni nyumu makimatethia ni watukene muno. Ni mwikari wa guku kana njiaririto guku ngarerwo guku ngathomera guku no mbikaraga na ngaruta wira Nairobi. Mbukire kuma Nairobi umuthi kugwatanira na Kristiano na aturi ma guku kiambere gwetu kuria njiaririto thiini wa development agenda kana gutethia thiini wa ukuria wa village ino yetu muno makiria kanitha ya baturaka etwa St Joseph Kamaunju yambiririo ni ashirika aba na nimerutite wira mwingi muno makendia nguku iria mena cio mburi makendia mbembe njugu ikira mararima in a small way they have been able ina njira yao nini na mageretie kuambiria kanitha rutura ukitio muntu tuwatane namo tukiuma kora twikaraga tuke tumatethererie tugwatanire nigetha tuchokie maendeleo na muchie kora tumi. Tweta mbere ni ati ngwataniro ya unje badini mwanya kuma gicikoni bunge kia Egembe Central baraba bwithite gigosho agisikene muno ya kithima kigosho ibakungwirite miaka 9 kuma be kwambirira kigosho kina araba kiari bakathite rais wa nthiguru ya Kenya Daktari William Ruto nontu bwa kwithira kiambiririo utongeria bwawe na maromba. Ni kigosho kia ngwataniro ya unjia bandini mwanya kuma gicio mbunge kia Egembe Central kikumenyekana kithima kigosho baraba kungwirite miaka 9 ya ngwataniro eje interese kathathene. Kigosho kithima team a collection of many churches na nitwethirite tukiromba Murungu yo mwaka yo 9 as a celebration today na itocokere Murungu nkatho nontu bakwithira nethirite tumbithacia kigosho kikira tantu tene mwathani eke tuma anduge mbethe menyana mwathani yumagire mantu ya mathuku onto nduge mbethe sana iyo tumaro mantu na mai muno yo maramari na mantu ya tiagirite bakiaria aunjia babarua moroto ya kiosho ki ni utira ni bakurita antu miangoni ya kinthiguru muno antu babethe kiri watine bondawa chembogita ulebine na mantu yangi ya miango ya nthiguru itwethera tukiromba na antu bakauma mantu ne maingi yo maramari in most cases kwethera kwina antu kinya baurite nsobine mostly youth tukarita antu bangine tukarita antu korokorone ndene Kristo ninkwira mwathani ni bwega nontu nathithitie mantu amanene ndene kiocoki nginya kuria na nchobi na kuria na ngui itiagite ntu mtano ciari ndona nginya ni baendi buogo ngana antu bane kenda tumde bawate ngui bakanari bamwe batite nitirera barianyo bamwe bitoromberete mwanka baka kwabeya nabotegemeka ki community kigoso kigeta na mbere wou ingwete kiantu bonde bakamea Murungu nenya thikari tete na nguo njomo eta kwengana na antu banyu babangi anyu banchobi nyorera bacokeretie nkatho thirikari ya mukathe William Samoei Ruto nontu bakuonania ngerekano embe ya kire ya Kenya kwambiriria utongeria bwawe na maromba ikinya bakuanire bathiete mukatha thirikari muno nontu bakwithira thirikari iri kwe bwana Samoei Ruto ni tuete kamwanya kana kamweke kakwithira ni tukomba kuonekana ndene community cietu kana ndene makaniseni mwankatha hii bokia kolia jani kiekia kathathene kia tuina celebration kantu boyo rikwo nontu kuna security ya tumbete kwewa ni thirikari ya Ruto imbi betu ngwiretu nontu bwa thirikari yetu ira Samueli rira akurukiria atwetekererie kwithira arombi bonde bethire bari awe na bethire bakiromba ira Kenya na ndina nkatho imbinge nontu bora etekererie gutara antu bara beya kinya baeta ondene ya location kana sub location kirindu kimbithi baraba ciumirite kigoshone ki barua kigoshone kibalolete buru bakioria nduki mbithi barabati bauririte miangone ya nthiguru ne bathiate njira ya kigosho nikenda kinyabo baluka itwe tukijiungana na antu abo na kwina maromba
kana ntwara ko kumithia mwathani nikenda tutigethwa tukiona kanya kauguma na miandarati ngo sokerike washon sune katho no ntwara ke turitete itonete manto amainge kiombete ontethia nkeba na manto ya nthiguru kuma ndeu kuma kioshone no ntumanto ambonete mwathani aringite sema bingi ankienda kwira bara nabo bautona no ntu ingwitigia bautona boya bara bate mwitone yo kana bara be ulebine na bangi be mantone ya mathuku ya nthiguru ni barega na manto ya nthiguru ningi beto atenjire mwathani kagita kala ndrumire kigoshone ke ndrumire kwathukana manto ya nthiguru ndrumire kwathukana ani na ntu bara tutana cia batagirite bara bambona cia bombo batirite nkiripotera Weru TV kuma Kathathene gicione mbunge kia Gembe Central mbeta Marion Karugi wa Kenywa. Katho shemwanya muno kiwa Marion Karugi wa Kenywa na kiwa mutegeri no ntobwa kwithira witete ambere na kurumira Nteto cia Weru Thaa mwanja tonekanya kunogoka nini endi tucokirete na Nteto nkolokio geta kuraya. Amiru tutwire kwiro tutivetu na tutishietu Okankwinye monyanya okankwinye aiwendi Jumamosi ya tariki 26 Weru TV bakureterete twineshietu mega concert are Checkmate Lounge tukungwire Kimeru tumenyane na tugwiranirwe tugikunda Weru ni Kamanu and Band au magaretwe ni Dharia Bingeja Florence Karani Nteto siagashina beleti goge Kiana kia Dharia Keriga Oro na tangazaji ja MC Tash Karemi County DJ Ale Kings na bange ba Weru family mukekio mambura wa kethiro MC Mananga atetheretwe kiri Wheels of Steel ni DJ Vamda tigiti na show regular ni shiringi 500 wake VIP ile shiringi 1,000 peke yake tumagaretwe ni Weru TV na Weru FM utemenyithie mucore mutori na mbugi ya kutoshemania no indi mtokwa Uraigwa nkume ya Kenya Airlift Program ni mubango jurajo gutetheria aritoba Kenya kuthomera digiri mwanya cia masters nthigurune Amerika kwigwatira kanya gaka no mwanka withiro uri na grade ya C+ gwitia kiri KCSE na second class honors kiri degree ya university ugochiandikithia riongera mutandao jotu jwa www.kenyaairliftprogram.com Obisi chiaturi Royal Business Park 4th floor Njorinchake Street Meru Town turingerethi mugukurukira 0703 509 493 The Kenya Airlift Program Passion led us here Yetu sako irina nkuma enjaga kiri aritani aritingo gibonzo bathirikari na kinya kambuni turi na MOU nabo ya gutigira bakugarura utoro bwaku gukurukira super mapato loan kuma enjaga ni ati utetwa garanta utetwa shares na no uri ruru na miaka 8 na interest ya 1% reducing balance kuona utungata bwa super mapato loan kana bunge turiongera branch yetu irere yakwe nagwe kana waranire na tugukurukira namba yetu ya thimu 0711038000 kana info@yetusako.co.ke kana www.yetusako.co.ke. Yetu Sako, your success, our pride. Magic has hit your imagination of TV. A brand new Vitron TV with StarTimes Inside technology. New TV innovation with an inbuilt decoder that connects you to both StarTimes antenna and satellite signal. With StarTimes Inside Vitron TV, you can enjoy over 200 local and international channels. 1 month StarTimes highest bouquet for free. Automatic system update. More benefits, more affordable. StarTimes Inside Vitron TV is available in all StarTimes branches and dealers countrywide. StarTimes Inside. Entertainment inbuilt. StarTimes. Enjoy digital life. Uramenya college ile tongoretie nthiguruni ya Kenya na thondekebwo CEOs na ene ngugi iciariritwa ja Meru. Vips College ĩrĩa nĩyo Meru Institute of Business Studies na ndĩ tũrĩ na campuses 4 Meru Makutano,
Meru Town, Isiolo na Key College iria iri Nairobi. Nitokugwa togeni kiri mega graduation yetu iria kethire tariki 10 mweri wa 11 mwaka juju 2023. Ijeni tukenero tukibwangai nkurukia gicunci kia 80% kiria ritobetu ni bakuthondeka mbeca cia obongoa. Ciandikire na arwa kiri intake ya September. Wigwatire free discount na gicunci kia 10%. Aritoba beru ritobayejaga free bonus courses ta mobile phone repair, CCTV installation, baking and pastry, video production, music production kana DJ. Jokia baro ya admission kiri campus yetu yonthe. Kiri website kana uringithimu kiri 0720-967-249. MIPS College, turning skills and talents into income. Kisimani Eco Resort and Spa Limited ni hoteli ya kinande na ya kirathi kia iguru iria omba ukenere gitaria rutha uri na nja yaku kana core. Aja twina kenige kinene obwega kira kiomba kunganira antu 500 kiri kiatho o kionthe ja murano na kinya mucemanio. Turi na nyumba cia micemanio cia kinande na kinya turi na nyumba inge indongi cia kuthire biatho ja birthday na kinya nyumba cia kumama cia kirathi kia iguru. Aja Kisimani Eco Resort twina guntu gukwega kwa kugura mantu mwanya mwanya ja nature walk trails, ziplining, swimming pool, camping na kinya guntu kwa michetho ya twana. Ruterene rwa ruginabu ituruga bia kura bibiega bia mithemba yonthe. Kiri uwa wenda gwika mucemanio itwithero na cai na bia kurumaniria irio bia muthenya, cai ya ugoro na kinya wifi. Kisimani Eco Resort turi barabara ya Meru gwita Isiolo akwina maili 7 kilomita 11 kuma taunini ya Isiolo. Kugwata mantu nkuruki turiongera kiri mutandao wetu www.kisimaniresort.com kana uturingia thimo kiri namba 0742-205-295 kana 0733-570-530. Kisimani Eco Resort and Spa Limited blends nature with modern hospitality. Ngakwata ogeni orengi na nkatho cia mwanya muno no ntubwa kwithira witite ambire na kurumira ndeto cia Weru Thaa mwanja tucokere na ndeto ya gemechetho na ramazoezi ya muchetho yu antwaka yu FKF yakinyete muthia ntuku ari na yethirite akibwithikira ntere cia Kasarani mucine munene yu Nairobi. We're making sure that 130 of them are well trained, they receive their exams, they understand the new laws of the game. And they know that we rely on them and how critical they are in the infrastructure of football. There's two aspects. One, there's human error in officiating. It's everywhere in the world. It's in the Premier League. It's everywhere in the world. It's in the World Cup. We want to do our best to make sure that the errors are very few, but there will be that. But secondly is to make sure that referees are upright. Referees understand fairness and justice. That referees know that their decisions can cause a team to be promoted or relegated. And therefore they do understand deeply how seriously we take that. And that we will take action if a referee takes part in actions that are not proper. If a referee does not do their best, they will be warned, they will be removed, action will be taken against them as per the rules. So it's very important for them to understand that, and I think we've made that very clear. Katho cia mwanya muno kiwe mutegeri na kibonde barabomba kwitha bekinyanilia ndeto cia Weru Thaa mwanja ntukierwa ringa kwendera kaita kiambito WINNIE wa Kinyero.